Miing tabiri pupumna magpu khurumjari Daniel Taram Nokchari. Sandok Chariba term as the Impact TV gi entertainment news kyagi paudam puzarak liba Mami Pauni. Ngasigi Mari Futaraga Mari Rak sub episode asida Kari Karamo Pau sing puzarak liba gi haibu thamjari. NB Poirei Film Production gi banner Makhada Nongalam Daisida Haine Mingthonba Manipuri feature film release tawkibigi mapauna hama pau ine thamjari. Premier so utkraba manglang ipak to the Haine Mingthonba Manipuri feature film release tawkibigi mapauna ani subal thamjari. Mathang the thamjari Ningthau Films production gi makhada puthokadaba Naitom Sat behind Mingthonba Manipuri feature film gi yaifathoni pangthokibigi mapau. Thabum ama chupna chatharakiba production of Pausa Jagoi Roshin Kibagaloinana Miyamda Pausa Jagoi utkibigi mapauna Mari Subada Thamjari. SN Repertory Theatre na Sanagadaba Tangoi Haine Mingthonba Play-gi Yaifathoni Pangthokibigi mapau. Amadi Kunga Mathoirak Suba Rup Mahal Artist Memorial Drama Festival 2021-2022 Roshin Kibagaloinana Tonga Tonga Manalan Thokibigi mapauna Arobada Thamjari. So guys, ngasigi ahamo pau da puzarakli film bu khoida jaba miyamna khawrang ngaijarakpa NB Poirei Film Production gi banner makhada Dr. K Bidyarani na khudol tamba nongalam daisida haina mingthonba Manipuri feature film haukiba June 19 da Manipur State Film Development Society MSFDS ki auditorium da release tawkibigi mapau asi miyam punnam yingtamnesi. NB Poirei Film Production ki banner makhada Dr. K Bidyarani na khudol tamba nongalam daisida haina mingthonba Manipuri feature film June 18 da release tawkhre. Nongalam daisida haiba Manipuri feature film release tawbagi thauram adu Imphal gi Palace compound laiba Manipur State Film Development Society MSFDS ki auditorium da pangthokibani. Film release tawbaga mari lainana Film Forum Manipur gi chairman Laimayum Sujakanta Sarmana Manipuri film bu chakhat maikai da purakna wa hotnabada miyamna support tawbiu haina phongdoki. Nongalam daisida haiba Manipuri feature film asi Nongalam daisida haiba Manipuri feature film asi Novin Fairian Bam na puthokpani screenplay amati direction na O Gautam na pivani film asigi story na RK Imoni. Film asida Dr. Manganba, Biju, Boni, Sadananda, Lilabati, Mukhavala, Sorojini, Ratan Lai, Rosni na chingbana maru oiba saktam singlangli. Why didn't I sharp na October para sa kitiko? Hello tamo. Ay SMS ka lang muna kita mo. Good, my best friend. Jume, siya pare. Makang itong torsi ko. Se.ไม่โทรนี่บุ๋งชิบเรียกกับชิบตรงกับการโทรเนี่ย 파전오 가로 นั่งเดียวไว้นะไล่หรือว่าไงนะก็เรียดีเลยไล่ได้ลูกมาเลยอีบ้านนี้นุกสินารีเสียทำไมมาสู้วันนั้นครั้งนั้นกันนุกสินารีปนเนี่ย
ꯀꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯣ ꯍꯧꯗꯣꯡꯅ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯝꯂꯥꯜꯂ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯦ ꯃꯤꯅ ꯃꯅꯤꯡꯗꯩ ꯀꯧꯔꯛꯑꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨ ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯜꯂꯗꯧꯅꯤꯅꯦ ꯅꯣꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯉꯣꯏꯅꯦ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ ꯆꯍꯤ 4ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯁꯨꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯗꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ ꯍꯣꯜ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗ ꯗꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯦꯔꯣꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯥꯈꯠꯂꯝꯕ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕꯗꯨ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯖꯕ ꯑꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯅꯤꯅ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗꯨꯗꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯎꯔꯦꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯗꯗꯤ ꯎꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯥꯔꯒ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯆꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯃꯥꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯥꯁ ꯄꯥꯔꯠꯇꯨ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯂꯦꯛ ꯎꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯀꯥꯞꯄꯗ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯎꯕꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯆꯔ ꯐꯤल्म ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯗꯨꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯃꯤ ꯃꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯦ 29ꯗ ꯄꯦꯂꯦꯁ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯤल्म ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ MSFDSꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯔꯁꯨ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯒꯤ ꯏꯄꯥꯛꯇꯨꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯆꯔ ꯐꯤल्म ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯒꯤ ꯖꯨꯟ 22ꯗ ꯔꯤꯂꯤꯖ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯐꯤल्म ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ Pakhangwa Films and Entertainment ki makhada Joychan Moirang Themna direction piba Manglangi Ipaktuda haina mingthonba Manipuri feature film Jun Kungani Thoida release tawkhre Nilu Laishram gi web novel The Best tawba Manglangi Ipaktuda hairiba Manipuri feature film asi haukiba May Kunga Mapanda premiere show utkraba film amani adubu miyam gi demand na handman kibadagi film asi release tawkibani hairi film asida Silhaiba Artina Poirechanu Idau Hemabati Sam Kishore Ratan Lai Purneshwari na chingbana maruoiba saktam sing langli ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯔ ꯁꯣ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯔ ꯁꯣ ꯋꯥꯟꯁ ꯎꯠꯈꯤꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯃꯥꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MSFDSꯇ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯠꯇꯕꯒꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯔ ꯁꯣꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯐꯪꯁꯟꯁꯤꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪꯁꯨ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯁꯨ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯖꯣꯏꯟ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯎꯁꯜꯂꯛꯄ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯍꯟꯁꯤꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯖꯔꯒ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯩ ꯁꯦꯝꯖꯔꯒ ꯊꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯛꯄꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ BJP ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯆꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯤ ꯊꯤꯍꯧꯔꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔꯗꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯅꯝꯕ ꯍꯧꯔꯨꯔꯒ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯗꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯅꯝꯁꯤꯜꯂꯒ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯂꯣꯏꯔꯦꯅ ꯈꯟꯕꯅꯦ ꯄꯣꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟꯒꯤ क्वालिटी का करेगा से तो अयाम बाप है और कोई फिल्म से पोस्ट प्रोडक्शन की क्वालिटी से तो पूर हुए ऑडियो अयाम वो पूर हुए हेलो मेरी नाम के मेरा में जित खबर बेन तो का तो मत होगा निमान बेन ना बिजुक थामो कोंदो सही ना पोसी आमी मन में आई जो यामी अदवाइना फिल्म न हमारा अपने लिए चेंज हो गए sana wari si kali kali 뭘 바보 선비들보 간선으로 선비요 하르가 한우 당신에게 함께 비키게 하지노 그리 아이도 한우래 봐 한우다디야 예 그리 미 이자 박한 박을 보이는 이시들 어 나자는 바가 박한 파미나라바니나 아또미 어마 몽티키게 신이네 Nilu Laishram ki web novel The Best Toba Pakhang Films and Entertainment ki banner makhada
Joychan Moirang Thimna direction piba Manglang ipaktuda haina mithonba Manipur film asi hena mai pakpa film ama oirasanu haina Mami Pao gi maikidagi thamjari Ningthau film production gi banner makhada puthokadaba Naitom Satpi haina mithonba Manipuri feature film gi yaifa thoni thoram haukiba June 20 da konung mamangda leiba ibuyai sumang lira sanglenda pangthokibagi Mapao mi ingtaminasi Ningthau Films Production ki banner makhata puthokadaba Naitom Satpi haina mingthonba Manipuri feature film ki yaifa thoni thauram pangthokre Naitom Satpi hairiba Manipuri feature film asigi yaifa thoni thauram adu Imphal East District ki manung channa Palace compound da laiba iboyai ma sumanglela sanglenda pangthokibani Naitom Satpi hairiba Manipuri feature film asigi story da Asa Kiran amadi producer na Rakesh Thongamni loinana film asigi director na Thoiba Ningthauni film asigi maruoiba mamiroina Kaiku amadi Biju na oili Manipur feature film Naitom Satpi ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯞꯇꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯣꯞꯄꯅꯤ ꯑꯅꯧꯕꯅꯤꯁꯦ ꯑꯅꯧꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯪꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯐꯤꯂꯝꯗꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯆꯞ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯅꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯇꯞꯇꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯖꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯐꯕꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯐꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯐꯔꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯐꯍꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤꯗ ꯐꯔꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯨ ꯐꯔꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯂꯝ ꯑꯃ ꯂꯝꯗꯨ ꯐꯔꯒꯗꯤ ꯁꯃꯥꯖꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯐꯝꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯁꯦ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ Thoiba Ningthaugi direction makhada puthokadoriba Naitom Satpi haina mingthonba Manipuri feature film asi khurau chakri thangdana mai pakna puthokpa ngamba oirasanu haina Mami Pao gi maikidagi su yaifa mangol pizari Matang swaida yamna tem break amatang laujage khongle yang hanjarake Impact TV bing taduna lagi Welcome back adon minyang tabiri ba asi Impact TV da sandok chariba Mami Mapao gi marifutaraga marirak suba episode ni break ki matung da puzarakli ba Mapao asina haukiba May 20 dagi June 19 phauba thabum ama chupna chatharakiba production of Pausa Jagoi loishin ki bagaloina na thabum ama changna puthokpa Pausa Jagoi miyam da khudol tam ki bagi Mapao me ingtamisi Thabum mama chupna chatharakiba production of Pausa Jagoi loishinkibaga loinena miyamda khudol tamkhre production of Pausa Jagoi adu Ministry of Culture gi makhada People Socio Cultural Organization ningomthong nongmai kapam laikaina sinduna May 10 dagi June 18 fawwa thabum mama chupna chatharaba matung Imphal West District ki Kawa Liladon Lampaki Community Hall da Pausa Jagoi miyamda utkibani production of Pausa Jagoi Organization gi secretary Khetrimayum Jitena hai Pausa Jagoi asi kanglei harauba matamda nongpok ningthau amadi panthoibi anina laibungda punna saminakiba jagoi makal amani tha amasumna chatharapa
workshop kam production of paksa jagoi na mingthon ba jagoi makhal ama puthokpagi workshop asigi ngasi losinba nomit ki thorom sida si Ministry of Culture ki miyeng makhada asigi workshop ki thorom asi koi puthok sabani masi lamdam sigi laijaramba nat amadi jagoi makhal asibu manggadore habigi wakhanda nauna horoliba angangsingda khanganabagi damakta jagoi makhal asi puthoktana mayamda usabani Paksa jagoi se akhang ai singa takpi matungina koi maitai gi kanglei harau gi matamda nongpong ning thawa madi panthoi bi anina punna thogon tongminaba da saba dumba jagoi makhal amane na akhang ai singa takpi aiba jagoi makhal asi koi angang singida nauna khanganaba amadi tungi miron da khanganabagi damta puthokchabani Ministry of Culture gi matengi matungina angang ji yame koi ngasi jagoi je makhan ahum utkani angang pi ba angang ju yauri hapta mukta ngai ba angang ju yauri adubu paksa jagoi ji oina moi nipa na utkani aduga angang masa masa jing jina mokoi train thoi amana mau jagoi utkani aduga nupi masa tariat amana la harabo jagoi utuna masi mayangi mafamda khudon tam jagani Tanglei harauba matamda nongpok ningthau amadi panthoibi anina punna laibungda samina khiba jagoi makhal ama oiriba pausa jagoibu ngasigi miron la khangna haunaba amadi jagoi makhal asibu yakhatnabagi damakta production of pausa jagoi siliba sibu mami paugi maike dagi thagat phungdokche chatliba chahi 2022 asida miyam de khudol tamnabagi damak Ascent Repertory Theatre na sanagadaba tangoi haina mingthonba play gi yafa thoni pangthokhibagi mapao amuk mideng tamine Ascent Repertory Theatre gi sahi asigi khudol oina puthokadaba tangoi haina mingthonba play gi yafa thoni thauram pangthokri tangoi hairiba play gi yafa thoni thauram adu Imphal East District ki Khurai Kala Vidya Bhavan gi hall da pangthokivani tangoi hairiba play asigi script writer na Niladaja Kuman music director na Laimapokpam Tiken amadi direction na Jamu Khan na pigadauri hairiba play asi athuba matamda miyam da khudol tamgani haibagi thazaba thamli Tangoi haina mingthon ba play asibu khurau thangdana mai pak na puthokpa ngamu oyasanu haina mami paugi maike dagi yafamangol bizari aroibada Manipur gi tonga theater amadi drama kanglup taraga mithoina saruk yaduna pangthokhiba kunga mathoirak suba Rup Mahal Artist Memorial Drama Festival 2021-2022 loshin khibaga loinana tonga ba mana khya lanthokkhibagi mapau asi miyam punna mideng taminas Rup Mahal Theatre Imphal na sinduna chathara kiva kunga mathoirak suba Rup Mahal Artist Memorial Drama Festival 2021-2022 loisin kre mamang chahi lisingani kunga mathoi gi December kunga mari dagi chathara kiva kunga mathoirak suba Rup Mahal Artist Memorial Drama Festival 2021-2022 asida state asigi tongan ba theatre amasung drama kanglup taraga nithoina saruk yaki loinana festival asigi best production na Langmaidong Dramatic Union ge mongfom gi nungbi sing na taki best director na Langmaidong Dramatic Union ge mongfom gi nungbi sing gi director S Ratan Kumar na taki best script ta mongfom gi nungbi sing gi Niladaja Kuman best actor amadi actress ta mongfom gi nungbi sing gi Y Poloi Mitei amadi P Santoshini yauna tongan ba category kunda mana singsu lanthoki ekhoi festival se wasi festival si 2000 digi hobani chahi ngasi ga di jai kuni thoi shure chahi kuni thoi si manung da leptana sum chatharak baduna hogi ba chahi amadi koi miss tore kai nagu chahi COVID-19 gi pandemic to adu year duna aram to to ya gi festival si gi pandam haitare purpose of the festival si kai nagu Manipur theater movements Manipuri theater gi khungchet si khajik tang wara shu koi mapangal kangkhat na ba ada theater si khira khajik tang wara shu chaukhot na ba aduga masigi resource mayam si koi na mobilize to da kari do boya ba ge hai koi na yeng ga masi festival si koi na shinje bani
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯉꯁꯤꯁꯤꯃꯛ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯋꯥꯔꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯆꯪꯕꯅꯤꯅ ꯔꯨꯃꯣꯜꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯅ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯂꯩꯖ ꯄꯣꯟꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯔꯨꯃꯣꯜꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯌꯥꯎꯖꯔꯝꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯔꯨꯃꯣꯜꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯒꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯝꯇꯗꯤ ꯀꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯤꯡꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯔꯥꯎ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯧꯒꯠꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝꯕ ꯌꯥꯝꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤ 10,000 ꯄꯤꯕ 5 ꯄꯤꯕ 3 ꯄꯤꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯥꯡꯉꯕ ꯆꯍꯤ 12ꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏꯕꯅꯤ Kunga Mathorak Suba Rup Mahal Artist Memorial Drama Festival 2021-2022 da Mana Phanglakraba Singi Mafamda Mami Mapao gi Maikidigi Yaifamangol Pizari. And that's all we have in this episode. Mathing episode ta anobang pao kya ga loina na mulak chege. Until then, keep watching Impact TV. Bye.